Postoji jedan Golf koji nije samo auto, to je legenda. Golf koji ne šuška tiho po parkingu, nego urla kao da je izašao iz Nirvane i odlučio da spali gume pre nego što ode nazad. Zove se Golf 4 R32 i danas ćemo otkriti zašto je ovaj auto bio previše dobar za svoje vrijeme. Godina je 2002. Nokia telefoni su kraljevi, CD playeri šušte po kolima, a Volkswagen odlučuje da napravi nešto što niko nije očekivao. Golf GTI tada više nije imao onu magiju iz 80-ih. Ljudi su željeli snagu, brutalnost, zvuk. I tada se pojavljuje on, Golf 4 R32. Motor 3,2 litra, 6 cilindara, 240 konja i pogon na sva 4 točka. Drugim rečima, auto koji iz porodične klase preskoči direktno u svijet sportskim mašinama. Ok, hajde da pričamo o tehnici. R32 nije bio samo jači Golf. Prvi Volkswagen koji dobio DSG menjač, sistem sa dvostrukim kvačivom koji je omogućavao promjenu brzina brže nego što možeš da kažeš GTI. Pogon 4Motion, Haldex sistem koji raspoređuje snagu na sva 4 točka i lepi prez asfalt kao žvaka za patiku. Sve to u kolima koje izgledaju kao običan Golf dok ne stisneš gas. Tada shvatiš da ispod haube ima karakter jednog mini super automobila. Ako nikada nisi čuo R32, propusti si jedan od najlepših zvukova koje je Volkswagen ikada proizveo. Onaj V6, dubok, mehanički, pun duše. Nije to zvuk koji dolazi iz auspuha, to je muzika iz pakla. To je onaj moment kada komšije ne znaju da li si ispali auto ili pozvao oluju. Na papiru od 0 do 100 za oko 6,6 sekundi, a u stvarnosti taj osjećaj je mnogo brži, zato što pogon na sva 4 točka ne dozvoljava ni trunku proklizavanja. Auto se lansira kao iz katapulta, a menjač radi kao vojnik, precizno i bez greške. Naravno, sve to ima cijenu. Potrošnja je bila brutalna. Ako si ga vozio lagano, trošio oko 11 litara. Ako si ga vozio onako kako zaslužuje, išla i do 20. Ali znaš šta, niko nije imao R32 i nije kupio radi štednje. Danas, više od 20 godina kasnije, Golf 4 R32 ima kultni status. To nije samo auto, to je simbol jedne ere. Ere kada su inženjeri imali slobodu da naprave nešto za dušu, a ne samo za brojke. Ljudi ga vole jer je sirov, iskren i ne traži opravdanja. Nema filtere, elektronske pomagače, samo čisti mehanički osjećaj. Zato cijene dobrih primjeraka i dalje drže visoko, jer ovo nije stari Golf, ovo je poslednji pravi R32. R32 i dalje je omiljen među tuneri, chip tuning, straight pipe, oil overi, forged klipovi, liste do beskonačno. I nije ni čudo, V6 motor je spreman da primi ozbiljne nadogradnje, a zvuk posle straight pipe-a to više nije auto, to je koncert. Golf 4 R32 nije bio najbrži auto na svijetu, nije bio najluksuzniji, ali bio iskren, brutalan i pre svega poseban. On je dokaz da Volkswagen zna da napravi auto koji izaziva emociju. I zato sljedeći put kada vidiš Golf 4 R32 na ulici, imaju da ga gledaš kao običan stari Golf, jer to nije auto, je vreme kada su automobili imali dušu. A ti, ako ti se svidjela ova priča, ostavi like, zaprati kanal, napiši u komentarima koji auto iz 2000-ih od tebi zaslužuje sljedeću epizodu. Vidimo se u sljedećem videu i ne zaboravi, prava legenda ne stari, samo menja ulje.